Haga jingle ICC Women Cricket World Cup haperingga England Persia ke Bangladesh. Haba pai shagna ke jingle githele jukari England ke lakhor ga nam job. Hadin bagilala bat pelim ya githele jukari Bangladesh da sau weekend. Haga jingle Women Champion League haperingga Juventus Persia ke Benfica. Haga ne ke jingle githele jungga Juventus ke lakhor ga nam job. Hadin bagilala bat pelim ya githele jungga Benfica da arla kawai. Haga jingrekai haperingga Arsenal Persia ika Lyon. Haba pai shagne ke jingrekai githeirekai jungka Lyon kila khur ganam job hadin bagilala bat pelim ya githeirekai jungka Arsenal da arla kawai. Bar haga ne ke jingrekai ka dumorne kala yo ban chap argol nagbanta ka Lyon. Hagway par ka jingrekai Women Champion League haperingga Barcelona Persia ika Bayern Munich. Haga ne ke jingrekai githeirekai jungka Barcelona kila khor ga nam job hadin bagilala bat pelim suk ya githele kai jungka Bayern Munich Haduh nyau lakawai. Haga jingle kai FIFA World Cup Under 20 round 16 haperingga Chile Persia ika Mexico. Haba pai shagne ka jingle kai ka Mexico kala khor ga nam job hadin bagilala bat pelim ya ke Chile Haduh sau lakawai. Barhaga ne ke jingle kai usamla ya lekai jungka Mexico Ukamboros ulia bentiap argol naga benta ke Mexico. Hagway par ke jingle kai haperingga Ukraine Persia ika Spain. Haga ne ke jingle kai ka Spain kala khur ga nam job hadin bagalala bat pelim ya ke Ukraine da shigul lanot. Bari haga ne ke shigul jungka Spain layo bentiap lengbau Garcia haga menit ke ba ar theu sau. Baleng bang ne ke jing job ka Spain kala yo ban Rung sia ke kuarter final.